hagurutse Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, gusa ari kugerwa amajanja nyuma y'amagambo akomeye y'umujenerali wa Amerika, General Michel Langley. Uretse gato n'umuvugo ukibagirwa ya magambo icyo zabakishe kare, ntajya asiga imbunda ye ijye muva ku itako, yewe nubwo yaba ari mu nama y'abaperezida. Icyo gicanga benshi, hamwe mu magambo amuhora mu kanwa n'ayangaye. Benshi baza twibutsa urupfu rwa Thomas Sankara ndetse n'urwa Muammar Gaddafi, gusa abo n'abashaka kutugira ibigwari. Sintinya gupfa, 80% by'ubuzima bwanjye bigomba kuba intambara. Kwanza abanyaburayi, kwanza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, kwanza ubukoroni bushya imperialisme. Tugomba kwigenga, tugomba gutera imbere tukabasiga, dufite buri kimwe cyose cyatuma dutera imbere. Ibi nande magambo asa nkayo ngayo hajya ava mu kanwa ka Ibrahim Traoré. Gusa reka twirebere kuri inkuru yaciye uruhondogoro ndetse nibagirwe n'umurizo w'ishyano. Kapiteni Ibrahim Traoré uyobora Burkina Faso kuva muri 2022 ubwo yakoraga ku butegetsi Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba uherutse kwamagana ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwivanga mu buzima bwite bwa Afurika. Asobanura ko icyo bishakira ari uko abanyafurika bakomeza kuba bacakara. Uyu musirikare w'imyaka 37 y'amavuko yagize ati, bishaka gukomeza kutubona turi abacakara, ariko iki ni igihe cyo kubereka ko twibohoye. Kapiteni Traoré yasubizaga umuyobozi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, General Michel Langley, wamwibasiriye imbere y'abagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ya Amerika ishinzwe igisirikare, kandi ku itariki ya 3 Mata 2025 ubwo abadepite bavugaga ku mutungo kamere ukomeje gukoreshwa nabi n'abayobozi bo ku mugabane wa Afurika. General Langley yagize ati, ndabibona kandi sinabura kubyamagana. Muri Burkina Faso zahabu zifashishwa mu kurinda ubutegetsi bwa gisirikare. Hari ingero nyinshi. Aya magambo ya General Langley yarakaje benshi muri Afurika biganjemo abaharanira ubumwe bw'abanyafurika, barimo abanyamuryango b'ishyaka rya EFF iharanira ukwishyira ukwizana muri Afurika y'Epfo, bayoborwa na Julius Malema. EFF yagaragaje ko Kapiteni Traoré yaharaniye ko zahabu zo muri Burkina Faso zifashishwa mu nyungu z'abaturage, kandi ko yagerageje kurwanya igitutu cy'ibihugu bifite amatwara ya gikoroni. Ati, twamaganye uburyo uburengerazuba bwakomeje kwivanga mu buzima bw'ibihugu byo muri Afurika no kugerageza kugenzura umutungo wacu. EFF ishyigikiye umuhati wa Traoré wo gukoresha zahabu ya Burkina Faso mu nyungu z'abaturage bayo ndetse no kurwanya igitutu cy'abafite amatwara ya gikoroni. Aha ku itariki ya 21 Mata 2025 Minisitiri w'umutekano wa Burkina Faso Mamadou Sana yatangaje ko abashinzwe ubutasi batahuye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré wateguwe n'ababa muri Côte d'Ivoire. Minisitiri Sana yagize ati, nk'uko umugambi w'abaterabwoba wateguwe, itsinda ry'abasirikare bahawe akazi n'umwanzi w'igihugu yari kugaba igitero ku biro bya perezida wa Faso. Hari kuwa gatatu ku itariki ya 16 Mata 2025 abari babyishe inyuma bose bari hanze y'igihugu, bari muri Côte d'Ivoire. Nekesha ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré butangaje ko bwaburijemo umugambi wo gukuraho no guteza imvururu muri Burkina Faso. Muri Nyakanga no mu Gushyingo 2024 bwasohoye amatangazo asobanura ko abakekwa kuwutegura bari gukurikirana. Bigaragara ko Kapiteni Traoré atizeye umutekano we n'ubwo afite abamurinda nk'umukuru w'igihugu, kuko igihe cyose ari mu ruhame abafite imbunda yo mu bwoko bwa pistoli. Mu muhango w'irahira rya Perezida John Mahama wa Ghana wabaye muri Mutarama 2025, Kapiteni Traoré niwe mukuru w'igihugu wenyine mu barenga 20 wari witabiriye afite imbunda. Ibyo bigatera buri wese kwibaza ati, ese ubundi Kapiteni Traoré afatwa ati? Reka ngusubizenya. Ubwo General Langley yamushinjaga gukoresha zahabu ya Burkina Faso kugira ngo agume ku butegetsi, ibinyamakuru mpuzamahanga byo mu burengerazuba bw'isi bikamwita umunyagitugu. Abaturage be baramushimaga. Ubwo yarahiriraga kuyobora Burkina Faso yasezeranyije abaturage ko agiye guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bibangamira umutekano w'igihugu, akubaka igisirikare, urwego rw'ubuvuzi, agateza imbere imibereho myiza y'abaturage n'ibikorwa remezo. Akijya ku butegetsi kandi uruzinduko rwe rwa mbere rwabereye mu mahanga yarugiriye muri Mali, aho yakiriwe na Colonel Assimi Goïta. Aba bombi hamwe na General Abdourahmane Tiani wa Niger bafatwa nk'ibicibwa muri politiki mpuzamahanga bazira kuyobora ibihugu bataratowe. Guhezwa muri politiki mpuzamahanga n'akarere nibyo byatumye bashinga ihuriro rya AES, Alliance des États du Sahel, bagamije gusubiza abayobozi bakuwe ku butegetsi.
icyo gihe ibihugu byabo byahise biva mu muryango wa CEDEAO. Kapiteni Traoré yashyize mu maboko ya leta ibirombe bibiri binini bya zahabu byagenzurwaga n'ibigo byigenga. Ahagarika kohereza ku mugabane w'Uburayi amabuye adatunganyije, atangira kubakisha uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 150 za zahabu ku mwaka. Nk'uko ikigo Institute for Security Studies kibivuga, mu rwego rwo gushaka ibyakwihutisha ubukungu bwa Burkina Faso, Kapiteni yashinze ikigo gitunganya ipamba, yubaka ikibuga cy'indege cya Ouagadougou, Dosine, ndetse yongera no gutangiza Air Burkina. Mu bwubatsi bw'ibikorwa remezo cyane cyane imihanda, Kapiteni Traoré yaguze ibikoresho byo kubaka, hakaza ba engineer bo mu gihugu cye. Yihaye intego yo kubaka imihanda ya kaburimbo ifite uburebure bwa kilometero 5,000 ku mwaka. Nubwo hari ibikibangamiye Burkina Faso mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kapiteni Traoré, bigaragara ko ubukungu bw'igihugu bwakomeje gutera imbere. Amafaranga umuturage yinjizaga yavuye ku madolari 248 muri 2000, ndetse akomeza kugenda yiyongera buri mwaka. Ndetse bunakubwira yuko muri 2023 yari ari kuri 882 nk'uko raporo ya banki y'isi ibyerekana. Muri Kanama 2024, umuvugizi wa guverinoma ya Burkina Faso Jean-Emmanuel Ouedraogo yatangaje ko ubuyobozi bw'igihugu cyabo bwafashe icyemezo cyo gusesa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare cyagiranaga n'Ubufaransa. Gusesa aya masezerano yakurikiye gusezera ingabo z'Ubufaransa zari zimaze imyaka myinshi muri Burkina Faso. Gusa Ouedraogo yavuze ko bidasobanuye ko umubano w'igihugu ndetse n'Ubufaransa wabusheshwe. Hari impungenge z'uko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishobora kuba bifite umugambi wo kumwikiza, nk'uko byabikoreye Colonel Muammar Gaddafi wayoboye Libya mu gihe yari afite imishinga yashoboraga gutuma Afurika irushaho kunga ubumwe igatera imbere. Mbere y'uko Colonel Gaddafi yicwa muri 2011, yatanze igitekerezo cy'uko hashingwa Leta Zunze Ubumwe za Afurika ikagira imiyoborere imwe ndetse n'ifaranga rimwe yashoboraga kuyifasha kugira ubukungu butajegajega. Ntibigihanze amaso inguzanyo z'urudaca ziva mu bigo mpuzamahanga by'imari. Nyuma y'ubutegetsi bwa Colonel Muammar Gaddafi, ubukungu bwa Libya bwasubiye inyuma mu buryo bugaragarira buri wese. Imibereho y'abaturage ijya habi, naho muri 2010 umuturage wo muri iki gihugu yinjizaga mu madolari 12 ndetse aramanuka agera kuri 6 n'ibice 172 hari muri 2023. Abanyafurika bafite impungenge ku mutekano wa Kapiteni Traoré nyuma y'amagambo akomeye ya General Anglais. Naho Kapiteni Traoré yavuze ko Abanyafurika bibohoye ubucakara bari barashyizweho n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kapiteni Traoré ntasiga imbunda ye, ndetse niyo yaba ari mu ruhame, we niwe musirikare. Ibyo nibyo twarahiriye, ubuzima si ikintu gihenze kuruta igihugu, biba ngombwa nzabutanga. Izo nazo ni zimwe mu ndahiro ze. Reka dukomeze gutya. Akigera ku butegetsi yakomeje kurwanwa na benshi, cyane cyane abo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Gusa akomeza kwemera yuko atazigera amanika amaboko na rimwe. Nawe avuga ko aho gupfa amanitse amaboko azapfa arwana. Yumve gutya. Mu minsi yashize, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze gutumira Kapiteni Ibrahim Traoré maze baganire iwe ni White House. Amubwira yuko nta mwanya na muke afite ngo ari kubaka igihugu cye. Ibyo birakaza Abanyaburayi cyane, ndetse binatuma Ubufaransa butegeka abaturage babwo kwigaragambya ngo bavuge ngo Kapiteni Traoré afungwe, ari gufata umutungo w'igihugu akawunyanyagiza mu bimufitiye umumaro. Ibyo bihita bitera Abanyafurika benshi biganjemo abari muri Alliance des États du Sahel, ndavuga Burkina Faso, Mali, Niger, yewe na Algeria yiyongera ejo bundi, batangira kwigaragambya bavuga yuko Kapiteni ari we nshuti yabo, ibyo akora ari byo bakeneye, ndetse hadakwiye kuba hagira ikiba giturutse ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo byaciye ururondogoro. Benshi batangira kwibaza yuko Perezida Emmanuel Macron ariwe watanze amafaranga ngo ibyo bikorwe. Gusa byasize ubusa. Ariko nanone igiteje impungenge nuko ibitero by'urudaca bihora biburizwamo. Nanone kandi hakibazwa ese umunsi bazaduca muri hundo ntibazamudukiza. Naho arabizi yuko agendwaho na benshi kandi abivuga kenshi. Gusa nanone akavuga yuko abari abashaka kuduhindura ibigwari. Reka no kuvuga byinshi bwakira bugake. Ahubwo nshimire mwese rero twabanye muri iyi video. Bashimire mwese mwatugira ikize mukanda subscribe. Nibagiye ukanda subscribe ndetse n'akayogera kugira tujye tubana gatanu ku kandi.
nyarukira muri comment wazi ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nubutsa kandi ko Nyirizina ni umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco d'intore idacogura umuhamya w'ibihe n'imigambi. Ni nyiramatwi yumva byose nyiri Yesu usanga hose ndi nkuba idahusha ndinganje itanyeganyega, ndi umuganura w'amagambo. Indirimbo y'isoko n'amasunzu, ndi umunyangeso nk'inyange. Ndi umunyamutima w'ingabo za Kirima, intore itarambirwa, iyo ntagamijwe itarunduka, isoko itagabanuka. Ndavuga nkavuga ukuri, ndi Plava, iyi ni Plava TV. Nuri muri video itaha.